Fia lawa fo i o mātou loto e whaafte ia te oelo mātou tua. Le tua o te male alo mele ngang pa ia o lutas pa ia. Mātou te vivi i ma whaafte ia te oelo nei fo i teimi. Mātou te moli mawina fo i lo lofa ma lo wanga le lei. Le mtau tio au ngā luenga mamana le tua. Lo wha maoni ia i mātou le nei aso atoa. Wasa e tau sima leo ma pui nei mātou mai le tai au si o mai laba le le fiafi. Le fo mātou o maita mai whaia ma whaatau nuina na mātou ngā luenga o la mātou Paul Kalame Masani. Le tua mātou te le whaia le ngā luenga e mātou te atu i atu oe o le tua o le whaunga. Se e whatasi mai ma whaamnuia ma whaau mai le mātou Paul Kalame le po. Whaau mai i a te au wana au na e whaatau waa. Ai fa pefo no fa u le fa longo tangata le fiafio le amato mafuta. Fai lava o fionga pa ia ma fa mnianga mo i matou. Matou te fa longo iai mo matou ave. Fai lea mo i matou so ani lo matou wola fa le nganga. Fa mnia le tua le matou mafutanga le fiafi. Ya mateina lo nganga i fai wina lava oe me umata mai. Fo ia tua i fo ia to ele vi inga. O le whaamanu o le whaanitanga e whaavavau e mai le whaatau waa ia i mātou. Ia vi ia lo swafa e whaavavau ono Yesu o mātou te talo atu ai. Amene. Whaatalo whaatu fo il nei fiafi lau whaasausaunga Samoa i le pa ia ma le mamalo si o tātua tunu. Pa ia maulunga amata ma le fo i maunga tele se ia pa ia maunga iti le pa ia ma le mamalo si o tātua tunu. Au na pa ia le atua mautou misiofo i so se tovine le ngata fo ilea ia la silasi o Samoa i tupu mai o si o tātua tunu. Ta mama tina mātutua a inga te itasi ia e meise fo i o autalvau ma whanauiti whata alofa i le loa Samoa le fiafi e le swafo Yesu le tātua li ma le tātua whaola. O le tātua Paul Kalame Masani fo nei o le tutua le Upega ile Loloto i vai o te itasi a sunga fua le tāle walu ia e au na atu fo i le fiafi la auto au na poni fontil nei pe ona masani ai ia tātou te mafuta ma visanga i le mawhana whana ma le mātango fie o le atua ma lona nganga pa ia o mwhai ai ona tātou pe nei te tai mai elo soifua ma so mātou ola ia o iu fo i ngā luenga o le nei aso wa ngoto e fo il fitua le atua ia u whape nā fo ona tātou ufale o tātou malu ia e vea fo le nei teimi tāua ia e whai lea ma whaamnianga ia to elo soifua whale nganga e te whaalongolongo ai ia ma ave fo i se mele lei ma oe mau e le nei vai tau o le statu sawalinga whaale nganga. Ia e whaatalofa atu i tinamta ma mātutua o nai a tātou uso fo i mtua whaafine o lo i tonu mauta ngase tonu o pui pui whaafonga mai ia il tātou Paul Kalame whaatalofa ia atu tau le au whainga luenga nisi o ngā lue le nei taimi o le fiafi a meise fo i se i tau atu le po ia meise fo le o atu le tai ao ia manuia ngā luenga, whaatalofa ati atu tōl ni fiafi le swafo Yesu lo tātu o li whapilpele. Whaatalofa i le pa ia malu Samoa o nofo mau e tu e fia o le nei ke lope lo tātu. Iai po whelava se atunu o le e mafuta mai whaafonga mai e whaatalofa atu i atu o le mea nai te nofo mai au mawai. Ma lo le sa ili ma lo le ngā lulue fo i ma sa ili le manuia mo nai o tātu. A inga meise nai o tātu whanau i whamnui atu le tua i atu o i so se mea lo e alala ma e papa awai whaatalofa. E nisi o lo o asiasi mai tonu au kila nei ono ni fuafuanga taua ma aftanga i o whaatisinga fo i ainga ma kalesia e meise fo i o whaalave o le nei so i fuanga tātu te iai. Whaatalofa i atu tau i esteimi tu e taliu tu i fo i no o ma ainga ma tunu o lo no fai. Alofa le tua pui ma la vea i o tau te i atu lo o tau so i fui e manuia le tu e taliu atu i ainga. E whaatalofa i se tasi o whaafonga mai lea le tātou Paul Kalame stei mua le fiafi whaatalofa whaapitoa i atu le swafo Yesu lo tātou li i whaola. Whaatalofa le sunga i a sau le fiafi o le amanga lua te foima au na i le paia ma le malu le tunuu i a whaamnia le tua i a sau ma le ainga vi ia le tua. O le nei foi e fiafi ia o le au tātou o mai i le fiafi le nei o le fiafi mulimuli o le tātou au nanga fo i le nei tausanga o le luafe lusu ma le wha. I eila alfa moe ia o le a tātou taualunga i fo i nei fiafi le nei tausanga ia a tātou walo atu i whainga malo longa ia meise fo i o tau ia o le season fo i o le Christmasi ma le tausanga fo ia i anga le leile tua
maua e tātou, ia ni mwhainga mālolonga, ma ni asu fia, ni asu whaamnatu o Christmas, i le manuia ma le saonga le mu o le atua i lona anga le lei. Ia, i e wha moe fo i msalo le aso lusfulu Januari le tausang fo luafe lusfulu ma le lima, ia o le aso le fufu o le atu a matai, ia le tātou Paul Kalame mua o le tausanga, lusfulu Januari i lonuinga, whawa yaso i o le a malolo, o le whaifi au, o le whafo i lana wa yaso, o le a e le mafuta mai whaafonga le tātou Paul Kalame, alu o e holidays, alu au e holidays, i alu fo i sau e holidays, ia whapena, be fair me uma, ia le tua le fiafi, ia la le tua, tātou fiafi mulmuli nei o le tausanga, lua afe lusu mal wha, alofa le tua, ia whaamnuia le tua, ia to e tusa mal tātou maftanga, e le nei fo, ia fiafi, tātou tala noa i le tāu tele, ia o nei fo i vai tau, a meise o mentu tupu pe a tātou fofua ia i le tala whaasolo pito. Le sa tātou tala noa ia Sakaria, ia Elsapeta, ia o le asolente nei, ia sa tātou pa i le titi ai se vaenga, meise lava o Maria, o le wala au o le tua ia Maria. Ia linga te fo i lea, ia o Josefa. Nei fiafi a tātou tele i se e atu la i le whaataua ina o le winga tonu o le Christmasi, the significance of Christmas and the meaning of Christmas. So before we go any further, I just want to complete. O te mana e whauma e le tala e winga i le teine leo Maria. Nanga tele ni mea tāua. O lo au mai ai i a Maria o le tina o Yesu. O me e mawhai ona mauainia o onga loloto mo o e mau. I leo langa ma le soifuanga whalenga. O le tele i o onga. I ia o onga tāuolo i e tutonu le tala ia Maria. Nau tāua na fi le mātou fo i kālesia, mese fo le mātou tanoanga mo le tina o le ainga ina wa umala ulaunga. Wana ulaunga i le vaenga tonu lea, i le tina o Maria, nafi. O vapea, whaeleo sa utala vapea, o tala ne, e sea o tātou tala noina, e sea fo i tātou whaalonga i ni launga. E sea fo i tātou asiasi e tala noa ia winga ma le va ililiina au ililiina o tala nei. A tātou o e au ili tala nei. Tala ia winga ia Sakaria, Elizabeta, Josefa Maria, e le ngata fo ilea, i o taimi ia o le latalata i le fio mai ia po le soifua mai le whanau mo Yesu. Ese le tāua ma le tele o nia o onga tāua o lo i eitu tonu o nei tala. Ntātou tala noa lai le vaso lente nei a Maria. Ma o te fia whaata waina i le whai upu e lua se fulu ma leiva. I o le whai upu whaile sa o whaata waina i lau ngā nafi se mātua ka le sia. A mai e se, pe o se whai upu e ese a lona leo, lona sound, ma lona loloto. It's profound, this particular verse 29. E o mai e na, se tāua tele o le teine le nei o Maria, le teine tau pōni o Maria, at the time of the encounter of Mary and the angel, speaks so many principles, so many lessons that it can apply to our lives, our spiritual life. Mai la vei lusu maleiva. Ua vai tu foi o ia, o nā tua tu vale lea o ia i lana upu. Ua tau mā natu foi o ia, pe sea le winga o le nei alofa. Sa tātou whaitawina i le vaso lena te nei na o tuwha i lea i se tasi o vaenga o le tāu o le whai upu le nei. O lo whaatawaina ai le upu le nei, whaatawaina le upu le whaatawaina ai le upu le nei o le mā natu. Tātou whapea. Ana o sisi tintiti, ana o sisi tintiti Samoa, po o sisi kingiki lena ame ele fe au ele tua, ele angelo ele tua, oka. Ele o le tua inga tau fiofi lea. Male, just step back and lay back and think and just concentrate and be thoughtful. Mā natu. E peila le teine le nei o Maria, o le teine e matau le tua. E ustai le tua. E ustai le tu la fono. A le tua na ave ia mose, ma meo lo tausi ai ia tangata i uteia. O se teine le lei ia mio le lei.
Na o ia i le whaamanuianga, o le whiau le nei, usam tua whawhine, o le whiau o whaamanuianga. It's a blessings. It's not just an ordinary blessings. It's an extraordinary blessings. O matua whaamanuianga e matuai, matautia whaamanuianga nei na ave ele angelu, na tau ele angelu, ia Maria. Amu ia oe, I whawhine uma. Oka, mamu ia oe vuringa, you are the most blessed woman out of all women in the world. O oe ole teine, ua sili ona whaamanuia ina ele atua. Whamai ua ia te oe le li. The Lord is with you. O le whatalofa lea o lea matua ina nefua ia le Genua Malia. Leo malamalama ai Maria po le ale mea ua lai ona whatalofa mai whamai wana le malamalama I le winga o lea alofa. Ia po o lea greeting. Ia po o lea foi whaamanuianga ua au mai ele angelu. Ua mai e nei upu matautia ia teia. O le upu mana tu natu. O le tahua o le mele tatu te iloi I a Maria. Ele I mimita, ele I ma whapea, ui ta fio lae ua, whailoa mai o au lea le a whanau mai ei li Yesu, la whanau mai ei le whaola le Mesia o le lolangi, ele I whapea nā le attitude o Maria, ne le ai. O se teine loto maua lalo, o se teine e loloto lo na manatu whalenganga. Nā laio na mana tu natu, ai le I whaalia so na fia, ma sona tali atu I se tūlanga, whaanga e tia pole, mimita I se tūlanga, ua o mai ai whaamanuianga I a teia. Ai la tātou wawaila, po ani mea o le visiri la, o ani mea sa mana tu natu I ai Maria. Ina ua whaalongo I se whaamanuianga matautia, ma se whaatalofa, ma se whaafeilo I matautia le angelu. Wa whaelo mai nei whaamanuianga. Ia te, o le memo mua sa tātou tāua le vai aso le ndene. Sa matua mana tu natu Maria I le upu le tua. Le tāua le upu le tua. So she was full of thoughtful of the word of the Lord. O le upu le tua. O le upu. O le upu ale atua na avatu le angelu ia te. Ele o se upu le angelu, o ilo le leia e Maria, o le upu le atua. Ele o se upu se tangata, o le upu le atua. Lea sa mana tu natua, ese a ilo leia e Maria. O whaamnianga ia wa mai ia te. Wa na utaltala ai lalo. Whamai le angelu, o le a whanau mai o ese tamatane. E te whaingo ia te o Yesu, e sili o ia, e ta ua fo ia o le alo si sili ese. Wailoa e Maria, o le tama lea, na whaalongo ia I walo anga ma perfetanga, a la tau lava perfecta, tangata Israel, perfecta Israel. A lela wailoa lea Maria, o ia la lea e fōlinga mai ua appoint po o fili lea tua, na te whanawina mai la le Mesia po le tama lea. Wa lela wailoa e Maria I le whai upo e tolu lua, so ai lalo, Fesiri lo Maria. La wailoa e Maria o le matua I matau, tia o whaamnianga, matau tia le mele ua, o whailoa mai ia teia. A le mea la tātou te vāwa aianga iai. Malama le lei lava Maria I le whaamnianga le usau ia teia. O whaamnianga le tua, a mai whaamnianga le tua, e le sauna o whaamnianga, ai sauai mamatafa yoi. The blessings of God comes with responsibilities. Welo lea Maria a whai o ia le la ave matina le Mesia. E le whai ngofie. Ia ona tiute. Malona tūlanga. O ana me te tauna whai. Malona tū. Ma le vā o ia ma le atua. It's not going to be easy. E le whai ngofie. Mele na ele I mimita ai. Mele na ele I ahe daile. Le manatu ma le mawhau whau o le neite ni telavau. E le titi ai poto. E le titi ai loloto. Lona loto ma lona manatu I le tua. Amen. Dea la, e mai whaamanianga. O ilo le lea Maria. O ita fiola. O ia le la avema. Tinao le atua. Tinao le atua le la liu tinu tangata mai. E mtafa yo le atu ina mai.
Sa fa ia tu le angelo ia Maria, o le a family atu le tua ia o I family ngai tele. Abundance, blessings will be upon you. Ai sa vea mea, sa popole ai matua tu vale le teine. Ta tu ro le leia o Maria o se teine matua, lai titi lava ina ua wala au ia ile tua, o le a fai o ia matina o le Mesia. E leo se manta fai o ile titi au se manta fai o ia taua, tu te le o le avea matina o le faola, o le Mesia o le lalangi. E uila o ia pala ngona ia na o ia Maria o se, e fai no mai o ia o se tangata loto maulano e peo na utaua. E uia ina ilo e Maria o ia o se teine mamai lo mo le tu. E sa ia I lo lava malangona, o ona langona fale tangata, sa manatuai, o ia lava o se tangata angasala. O ia o se tangata ele mamai, ele atu o toa I lo mo le tu. Aisa, o se teine loto mawalalo. Ele manatu mimita, ele manatu wha maulunga, ena manatu o ia. O ia o se tangata, she does not deserve to be the mother of the Messiah. Na. Ele I manatu o ia wa se mea te tau mo se mea tala whea ngai, le mea. Ai o le whai atu le angelu ia I le whai upo tolus fule o tolus maltolu, Maria aua te fefe. Aua te fefe. Aua o mea uma o le a whai e le tua. Na ia ina, mai o le nganga pa ia o le a sau e wha malu malu lunga ia toi. Sau ma le mana o le atua, o na e tōlea, o le a tō ai oe. Aua te popole I lau whai ngā wō, aua te popole I lau Petrof nai whai, I lau wha mau nai whai. Whai ta lia lava le atua ma mea uma, God will look after everything. He will take control. Paua le mea oe, o le ta lia maustai, ma ia e wha longo, I le mea ua whetalai mai le atua. Sa mana tu natu ila ia Maria ile loloto me ne o le atupu. La le tali a Maria le fai upo tolu su malfa. Le fai upo tolu su fulu malevalu. Fa mai oa ule nei o le au na leli. Fa mai ia faia ia tau ia tusa malau fetalainga. O na alua ile o le angelu. Wa alu ese mai a te ia. Au I tātou te iloa, usam tō whawhine le fiafi. E te mi tātou te manatu ai whapea, o se mea whaingta, wala Visilia Maria lena Visilia le angelu, o te le iloa se tane, whai upo tōru suma le wha. Whawheona tupu lea mea, ai o te le iloa se tane. Se si whaupunga whaingofie, ma te le I momoe mai o se whao lau wō tama, lea ma te wha mau mo le tausanga atoa. Ai wha matala atulo I le angelu le mea o le atupu e winga I le nganga pa I o le tua. Ma wha ai umai ai ma upo le angelu ia Maria wha mai. Pe ai ea se mea e whaingata I le tua. Is there anything that impossible to God? O I le tau mai I tātou, e le ai se mea e whaingata I le tua. E ma whai e le tua mea uma usum tua whawhini. A whai ma whai e le tua no wha whanau, le tina ua lo matua, e peo e sepeta, e whaingofia fo I le tua o na whaafānau le teine e le I momoe ma se tama, o le tau pou. E ma whaia e le tua mea uma. Le ise mea e whaingata I le tua. A whai na ma whaia le tua o na wawai le sami ula ula, o le almela le ma whaia le tua o na whaia so se mea e whina ngalo iei o ia. Te leo mea matautia le whengenga tuain tātou loa o le mana ma losi o le tua. Na ia whao ngā ina ia na au na e whae loa ilo na matautia le aise mea. Le ai lava se me tasi e whaingatai le tua. E whaingo fie mea umai le tua. Sa mana tu natu Maria I le upo le tua. Mary was thoughtful of the word of God. Ta ua le upo le tua. Pele mai foi se lui ma se mea ngā mo tātou. So stay me tautala I le tua ia toe. So stay me fo I a whai le tautala le tua ia toe directly. A whai fo I te wha longo I le launga po le upo le tua I launga ina e lau whai a upo o so stangata o wato fie le tua mo le upo le tua. O le silna awala. E tautala mai le tua ia toe. Mana tu natu I le upo le tua. Mana il salamo lon tau mo mua. Salamo mua. Whamai e ma fau
fo iai I le ao atoa ma le po. Meditate in the word of God daily and nightly. Ma fau loloto iai. E le tu la fo ia pe tu mama ina tātou le upo le tua. Le tuspa ia fo I lesi awala e o mai ele upo le tua ia atoa. Te whaitau o tu iai, e te mana tu natu, e le na o le whaitau e tā pena i le launga, e le na o le whaitau ina ia maitau matau loto le mau. A e te mana tu natu lo loto iai. Po le a le winga ma le whiau ma le whaamunianga le tua. Because blessings will come with responsibilities. O le si mea tāua, wau te alo tonu le masina, tolu masina leana, na matua o ia Maria le mene o le ma fau lo loto, ma natu natu, tolu masina lea o lona mai, lea na nofo ai le fale o Elisabeta, tolu masina ia na ma natu natu ai Maria, e winga I upu nei le tua, the encounter, her encounter with God, by the angel, e ala I le angelu, na ma fau le iai le tolu masina, tolu masina lea na iai le fale o Elisabeta, wai tolu masina le toa Maria, ala e nofo ia Elisabeta, au a tolo iai le iwa masina o le mai o Elisabeta, ia ona toi fo I mai lole o Maria, I lona ainga, ia ai whanau Elisabeta, au toi fo I mai Maria, na e tu si ai tono le mta upu mua le pa tango e whaitau, no winga, e ono masina le matua o Ioane le Baptiso, ia Yesu, au to tonu o le tolu masina le mua o le mai o Maria. Na ia maa fau ia I mene I tolu. O lesi mena maa fau lo loto I Maria a oru ese mai lo nainga. Wana wha longo loa Maria le whiau. Na e tā ua whamai. Ona wha nati lo leo ia whai upo tōsu mali whamai ua wha vave, ua wha tele vave o nā watu o ia Elisabeta. O atu maunga. E whaisi mamao. E mamao le alu I le mea na nofo ai ia lona tausonga lea, I would love to call Elizabeth o le antio, o no te leo tausanga e whamaisi o le tausonga, o le cousins, ia Maria ma Elizabeta. But I will, al mana I pia whaingo ia Elizabeta o le antio, o e fo Maria, tatu tala no ai, ala manatu o le tō tele whapea o le tausonga, o nei o mai le lainga tasi, au ainga o tā vita, au mai au ainga le nā e tasi. O sa uta. O lesi mea na mana tu natu tele ia Maria I vai taimi lea. Na mana tu natu isi. A wa le tatu te lo le wahalu nei Maria. Wahalu Maria I le fale o Elisabeta ina ua. Lala ua tō, wa te tala lo ele angelo le tua, a mata lona, ngā lue le mai o le nganga pa I e tono Maria. Na alu la Maria, ua tō, ua mai tō. Ia na alu lola ia lea. O le mea tātou te au ina mai I le alu lea Maria. Le ngata alu Maria. Ona o lona mana tu natu. She was concerning and thoughtful of not only Elizabeth, but Joseph as well. Na manatu o ia I isi tangata. Na manatu o ia Elisabeta. E na manatu foi o ia Josefa. O lona manatu le ia Josefa. Ina ia awane I wha ina Josefa. E tu sai ma le mele o tupu ia te ia. Alu ina ia, alu ese mai, just go away from Joseph, because she could not face Joseph and tell him what is actually happening to her. Whainta, ai na alu se ma fau. Waila le mana ia I le alu I le lo matua. Ai maua mai ai le fautuanga le lei. Toi foi. E tala noa le lei I siau boyfriend matau iai, o le tō le nganga pa ia. Lei o le o se mai a sista mai titi o le ai, o le mai le nganga pa ia. Mari o le asua Iosefa, lai le o le Iosefa. Po fea le ia, lana girlfriend, lana wo, o Maria. O le tolu masina o disappear Maria. O le alu le o Maria. E le mana e wha maina Iosefa. I le community, wa ai loa nei le tupua e o lona mai tō, ia o le mea ufisili tangata. Mui wa lele wha mau. O lele wa mai. Wha maina I leo Iosefa. E le ngatele, o le tele o tua inga. O le tele o tua inga e mafuai ona o atu loa I le tua inga leanga I le tu la fono.
ma whaasalaina I loa le tangata e maua ma mautinoa ua mulilua. Ua mulilua. Peila o le mele utupi a Maria. Awa a whai ai wa ai ele au masoro salo ma lau tautua ia wa pea ua taulana fasioti le tene le awa leo mulilua a le whaile la o le whaile la petrofo male tamale ai ia Iosefa. Alono winga e te le a mea le au iai. Na mna o Maria ona olona alofa ia Iosefa. Na laio na alu ia tumaunga I lona kaseni ia po lona tausonga. Ia po lona antifoi o le lomatua ia o Elisabeta. O le sila mea tātou te iloa I le mana tunatu po le kea o Maria isi tangata. I tu tonu o le tolu masina lea. Na whaalongo lo Maria ua mai, o lai mai siona tausonga. Ua lo matua, ua ova le fitsul tausanga. Alau whaalongo ua mai, tusa malitala le na mai le angelu. Lea le mea na whaia Maria, na whaana tinati, na wha tele babi. Aisea, te le tonu sa I eilona popolenga isi lo matua. Ia po siona tausonga. Isa ielo na popolenga. Ona elenga to umatua Elisabeta. O tau mai o tō. A o la voina tilo. Ele o tō mwhaivo nto e tautala ia fo ia lontolu. O Sakaria. Ia o se me whainga tā tele le mela o le ainga. O le mwhaina tautala atu. O le tama, a lai mai le lo matua. Ia, ua matua, e matuli fo mo mea wafine, ia mea ingo le mai te tango fie ma, o to ia tu pātina. Ia mese la lea e latu mali, ua ono masina. Ia o matua whaingata, le lopo whape Maria. Lopo mana o mia e sio anti se talatesi e talitala noi. E le ngata foi lea. Lopo ona mana o mia se whaia sana whe au, ono matua. O lea e, se mafau ia le mela il tulanga la ele ai ngosko inga masilo makua fiu silo matu e fital no atu to inga pa pe ko se peta ia sakali se kau kala mai lo nguku fi kala ngoi o leo ki fi kala ngo ia la fai o mea fa pengela ia le ele kau kala mai e fa fa fea masalo o la ngona lo matu pe o leo o mai manga o miese si e fi te tal no ia o le fa ngu ele tualana ia lanto ina Mali, se for Mali, tu inga mea. Ala ma nei ala le latu Maria. Latu Maria, ma wol taimi tal no ai Elisabeta, ma wol taimi fa se fa awisi lo mtua, ma wol taimi share to e folo no fa fita auli. Ala ma nei ai ole na mea. E latu Maria. Ai fa longo mai ia Elisabeta. O le leo Maria wal watu. Ai sa wel fa mtalanga ina. Wa oso mai Maria ma. Ia Elisabeta ma fa felo ai. O le oli ma le fifia langa la fuwa ilo Elisabeta o le ua tō ia siona teilea. A lai tō ile alo le atua, ile Mesia. Fa longo mea Elisabeta ile leo Maria. Ana esa una, fa mai. Amu ia oi fa fine uma. Amu ia fo ile a fa nau mai, fa mai a fa nau mai a toi. Elisi fa punga ngai ina fa mai a. Ai pe ai se ale. Pe ue fasu matas. O fa longo mai Elisabeta ile alofa o Maria. Ia po le fa feiloa ia tua Maria. Ona oso ai lea o le tama ilona manava. Ia po Ioane le baptiso I tono o le manava o Elisabeta. Mai u fa tumuina fo I Elisabeta ile nganga pa ia. Ua alanga ia, ua leo tele. Ua fa pe mai. Amu ia oi fa fine. Amu ia fo ile a fa na umai a toe. Lesi mea mana ia ngai le lui fa mai. Fa pe fo ile nei mea. Ina ua ina ua sau le tina o lo ua li ia te au nei. Fa auta foi, ua o mai le leo o lo ua lofa I lo talinga, o na oso ai leo le tama I lo manava ma le oli. Vai il perfitanga a Elisabeta. Ai lato im fa punga fa pea, woi ta fio lai, ua sau le tina, e a sintita la vau o Maria, fa mai, pea I se a ua sau, o le manatu loto maulalo lo mtua. Ua sau le tina o lo ua li I lo fale. It sounds like she's saying that I am not worthy. I am not worthy to receive or have in my house the mother of my Lord. Wa waila le matau tia tele o le mea tupu le aso le. O le kea o Maria I isi tangata. O le mana tunatu o Maria I isi tangata. Mana tunatu, le poto, le mafau na ia mana tunatu ai. E le ngata o le upu,
ai mana tunatu istangata. E male me mulimuli, male mana tunatu mulimuli, so mjo whawhine. O le tali atu a Maria ile i tala ma whaamtalanga po ia po upu wha perfectanga vo ia no whai mai ei Elisabeta lea na whai tawina. Ua fia ai lava Maria ai o ai se loto nganga o le whaafitai ma se nganga o le loto matua wha maua lalo o le teine a o iei tono o le whale o Elisabeta. Lea na ia tali atua i upu ia Elisabeta i le pese. Na langi eila na pese i, a ola na pese e vivi i le atua. Tono winga o le mana tu natu mulimuli. O le mana tu natu o Maria i le atua la vaia, i le atua. I le matautia o le atua. E le tu lafo ia e Maria, lona faa mua moina o le atua, ma lona manatu o le atua. E ona nei mea uma. O ia ua ia whaia le nei whai unga ma le nei filifilinga. O lea ua ia tusi a ao mai a tau. O lea ua outau a veina ai o lona alo, o le mesia mo le lolagi. O na vivi ia ile whai mai le vau whasu ma lima. E manuia fo ile whawhine e talitonu, a wā e tau nu upu na whetalai mai eile li i a teia. Upu ia whai unga ia upu Elisabeta. Whai mai le vau whasu ma launa, o na whaia ne eile o Maria, ua vivi i atu lo uloto ile ali, and then Mary chant a song. She chant a song to the Lord. Na ia usu ai o le pese la ngia e tali atua i le atua. Whamai, ua fia lo uloto i le atua o lo faola. Ina ua ia sila mai i lana au na whawhine ua wha maua laloina. Awai a mata mai nei, o na wha amu ia mai ia te au o tūpulanga uma. Awa o le e ona le mana, ua whaia e ia mea sili moa. E pa ia fo i lona suafa, o lona lofa fo i e matatau ia te ia, e au tūpulanga lavalea. A luifua e lalo le pese, e taua e lalo e le whai upo e lima sfurma le ono le pese e Maria. E se amena pese e Maria, e le i whaanga loina i a Maria le atua, na mana tu natu Maria e le atua. Le teine tau poula, le teine lea, a Maria le tina o le tātua li, o Jesu Kiriso. O se teine lai titi, o se teine talavou, aina i le poto, ma le whau tauta, ma le mana tu natu i mea sili, ai le o mea whatau waa, po le mimita, po le whaalialia vale ina ua o mai whaamanuianga i a teia. Mai lale mana ia te leo le alu o le teine lai titi i le lo matua. Te le tonu lava, na whai e se whautuanga Maria a Elisabeta ia Maria. Maria, e ta te le no nofo i pei nei. O na o tolu masina lo mai, o lo e tau aveina le ali i whaola. Ai te tau ona malama i ai Iosefa, o le na whai le lua whamau. E te tau ona e foi, i na ia whai loa, i a Iosefa mea uma. Ia, mo le whaapupu i no le tala. Toi foi lo Maria, me waiva masina, o le mai o Elisabeta, ai foi Maria, luinga le la whanau Elisabeta, ai alu Maria, o lea ua tolu masina lona mai. O le tolu masina atoa lea, msalo le tele, o le tolu masina lea, o le taimi uma lea nga mafuta ai Maria, ma so soani, e siona anti, e a o tau ave, i ala na pepe. A lea la ua foi nei. Le si foi mea, se le mana i o le fautuanga, pea whainga whaisa fautuanga, wha pea Elisabeta e Maria. You got to go and face your problems. Don't run away from your problems. Because you can run away from your problems, but you can't run away from yourself. Mana ia o lo tātou loa ele, tawono tātou sola ese mau tātou whawhitauli. I mean, ele sola Maria e nālu e sa ilima.
ma mana tunatu lelei ma se I whaisa na so soani siona anti. Ai e mai e se au onga tā ua ia tātou I. E te tau lava no tātou te foi, tātou te whasanga e le mea moni. We have to go back and face the reality of life. Alu iai. Po lea lava, ai ala tua e le tu e fia nofo Iosefa ia toe, ale na, ai ala tu lava, ai tau ai ei oe tu sa malitu la fono, ole na, ai tu e foi, alu, tu e foi. E leo lava oe le tua wa o le tua e ona, polo kala meuma. Tatu loa lale, ta ua male matango fia o le tala. Ia, te le lope whawhenga approach e, na whapsota e Maria, ia siana wo Iosefa. O ale wala tu nei, e la tu o tō, wa mai, tolu masina. Ai, o te le lo iai pena, iai se la feilo inga face to face. Ai iai le, tu sai malo whaitau I le mele nei. O te le tonu ele iai se la feilo inga mai Iosefa, ina ua fo I atu. Ai se, aina la tu whapele mana tu Mario, mamol te intiti poto, te intiti tumuile, full of wisdom and understanding. Alatu, mzalana alatu maali e whapea. A whai o lea tua lea e ona le pol kalame atoa. Whai talia lava lea tua malongo Iosefa. A whai nei o le a o walu le aingo Iosefa e taulongo e matau mene. O te loa. O le a whai ngata lava o na maa lama lama Iosefa. Langa o lai le tino. Whai ngata. Kaon mea moni a. Ana whapea o Maria leanga approachinga pena. Na ia longo ina ia Iosefa. Masaloa. E ia se si whamatalanga I sau e se mena tupu. E se tūlanga o le matua whai loa le ita mani manatu Iosefa whapea. Kake wha umalta whamau. Umalta wa taimi o le whamau. Leua ne lopo o tai a toa le tausanga wa tausanga a toa e whai ele lea fo le whamau. A lea la ua luatu Maria. Tari tonuna, e tu sai ma mei e whaitau o ti ai. O lea tua na alu I a Iosefa. E ala I le angilu. Same angel. Ka bilelu. Tau leo le sau I na mo Iosefa. Ai whafangu I lana miti. Ala Iosefa ma iei loa. Ai tau tala atu lea tua ala I le angilu. Wha mai ua tō I a lauteine lea lu te whai. Lea lu e tuulu te whai poipo. Ua tō Maria. Ia. Se o tātou wawai fōlele le tūlanga peia no whai atu. Ana whapea e leo le atu, o le angelu le atu, o le atelese. O le atelese whaingatā o le mea o le ao I le loto Iosefa. Ai ona o le ana ta watu o le angelu I a Iosefa, ma wha maala malama umatu I a Iosefa, le ai e le o se tamaititi o le tonu, le ai, o le tō le anganga pa ia. O le tō le anganga pa ia, o le anganga pa ia, o lea ua mafuai o na tau ave e lau o teine o Maria, le pepe, aisa o le pepe lea, o le pepe o ia o le faola, o le Mesia. Ai te alu e vai Maria, ma ia lua tu e fatasi. Lea la fai lua fai poiponga, la lua fai poipo, wa taunu fai poipo, wa mataulia, umalole tau sanga, fai lua man fai poiponga le tūma leanga fai uteia. Ai awane ngalo ia te oele polo inga tāua lea. Le pepe lea o lea whanau mai. O le pepe lea. O lea tali I o lea tua. A whanau mai o ia Iosefa, whaai ngoa ia teia o Yesu. Name him Jesus. Name your son. O lou lava tali. Ia, e uia ina kau whaisinga ngefua I o le teno a Iosefa. Ia, u te loa na whaingo fio na malama lama, nei lo le tau wha malama lama I ai e Maria, I a Iosefa. Malama lama loa I a Iosefa, u stai loa na ezau na, ia, u stai na tali atu, ia e fo I a Iosefa, I le angelu, ia, mo I talia mea uma, mo I lona ustai, ma o lea o le alu e whapena, ia ona whaataunuina mea uma e tusai, ma le por kalame ma fuanga a le tua. So mtua whawhine ese le tāua tele
o nei tala. Wa mai e tātou le tele o nia o onga mani mea tāua. Tonu o mene o ainga. Tonu o mame o ainga wa o aso nei. O aso Christmas. O aso ainga. O aso nei o vai teimi no le tausanga. O aso tāua mo ainga. Vai e le tala ia Yesu. E le whātel tali o le whanau mo Yesu. Na whātāua ainga. Na ui mai le atua i ainga. Ui mai le atua i a Sakaria. Mai le sepeta. Ia, sau ai tau le te le tonu Sakaria. Na lei na whaangungu. Whātolon to olua walo matua. Au mai ai ia le tama o Ioane le baptiso. O le vavenga mtautia. So the birth of Christ was been surrounding by so many miracles. Sa si o ina ma mailoa i le tele o vavenga ma mea ni tupu ai le ngata i lea. O ala maua lalo, the humility spirit in the time of the birth of Christ. Makau kia, ngā o mea maua la lalo ai le ai, mani mea maua lulunga. Ngā o mea maua la lalo ma mea whatau waa na tupu. Ma fau ya Elisabeta masakalia o se ainga sa aula ngia ona o le whana nau. Sa pie whata sina i ei tangata, pie o se ainga sa muli ai le whasolonga o leo whaitaulanga ona isa ona o le maua o se la tama. E no nofo ia tu maunga, aisa ona e matitiba. Ai peita iane, na filifilia e le atua. Awala maua lalo. Sa voi le atua alu ia Maria o se teine mai tu tonu ia o Nazareta o se nuu e matua maua lalo. O Maria sau mai se ainga matiba. Ele o se ainga mau aloa ma se ainga e tau aloa. E whapena fo Iosefa. Ele ialu le atua e su e se hafa fine o se tupu. Ele ialu le atua e su e se hafa fine o se o se taulang sili. Po o se hafa fine o se kaisa. Po o se hafa fine o se Herota. Na sau le atua e su e le teine mama le teine tau pou. O le teine loto maua lalo, o le teine tumu i le loto alofa, ma le anga malu, ma le poto, ma le whautauta, ma le mana tu natu i mea e whalongo iai o na whatoa whai leo se mea. Kapena ia nā tura o le teine Neo Maria. Tangata poto, tangata e mawhau, e mana tu natu o na whatoa la ngona ai leo le leo. Pe ana foi atu, se whatu anga o se tintiti tātou. Ana o se tintiti o lalangi. Lau te lele ni tātou te iai. Oka, fefe se mimita, fefe se show off, fefe se whailoina. Wau lea ua. Walau iei le tua o le a whanau mai ai, le whaola o le lalangi. I'm the one. I'm the chosen one. Ai le whapena Maria. E saure fe au, ai mei tua. Saure fe au, ai fe mai ua mana tu natu, ua popole. When the angels spoke to her with their encounter, she was full of anxiety. She was anxious. Sa atua tu vale lo na loto. Fe mai fe polusu maleiva. Ua mana tu natu o ia. Po le ale winga o le neimea. Ele i oso i lunga, ele i mimita, ele i whailoa ni o na winga, whaatumuina le fia o no le whiau. E na i loa, o whaamunianga ia wa mai le tua, mo filifili ai o ia, e sau lava ma matafa i oi te tele. E mai se lale a vea matina o le whaola, God's blessings always comes with responsibilities. Amen. Pe a forso i fuanga ma le langa ni tatu te, a filifilia o i se mea. E sau ai mamatafa i oi maululunga. A filifilia o e le whainga luenga e lau pule o la whai o e ma forming, po la whai o e ma pule, po la whai o e ma CEO. A wanga e mi mite e whaamnianga. But get ready. Get ready of how are you going to handle the position, the pressure, the responsibilities. Apena umale mena mamafa mana tu natu ye Maria. A fai o au o na o steni titi o le a fai au matinao Yesu
le li whaola, e le la i titi i o matawhaioi, ma o ngā luenga, e te tau o na whai. E le ngata o le tū whale nganga, a o le tū whale tino. Ia, na, se le tau au som tua whawhine, le fiafi, ia, vi ia le tua. Ia lava le tua i le fiafi o tātou talta noa, i le taua o le nei vai tau tātou te, e mese o le Christmasi. O le ase tau o tele o le Christmasi. What is the significance of Christmas? Ia, leo tātou te lo o le Christmasi, tele lava, whau ingaina le tele o tangata, o aso fia, o aso whamanatu. Ia, ese fui awala e whamanatu ai, ma fia ai tangata. Whailonga ai le aso o le Christmasi. A le teimi o le Christmasi o som tua whawhine. O teimi e whaalia mai ai, ia pe whaamanatu mai e fui e le tua iai tātou. Le matautia o lona alofa. This is the time that God has to show us his great love. Because o le autua al Christmas, o le alofa. O teimi e te tau e no tātou langona whatasi se nganga o le whaftai. It's a season of gratitude. Le nganga e whaftai atu ai I le tua. Ona o mea uma. O lana foa I mea o le tino. E le ngate leo lana wha malolonga. O ana wha manuianga. Ngate fo I leo ana mea lofa. Ia ma le tele o aso wha apopoina I aso lo tātou ola. Le lofa leo le tua. Tele o mea ua I whaia mo I tātou. Le nganga whaftai. Tātou te whaftai I le tua. Ona o le wha o le tanga. E ala ia ke risu Yesu. So o teimi nei, o teimi te tau eo no tātou maua le oli ma le fia. It's a time of joyful and happiness. Ai ia manatua o teimi fo'i e matua wha maua lunga ina ai no tātou tūlanga wha manu, ma le tūlanga vivi, ma le tūlanga wha afteia I le tua. Ona o lana mea lofa sili mo I tātou. Ma o le mea moni usum tua whawhine le fiafi o le Christmasi. O ni teimi lava o le wha mana tuina o le mea lofa sili. A le atua mo oe mau mai tātou uma. O le visili, o le alea mea lofa. O le mea lofa sili a le atua. The great gift of God is when Jesus Christ, his son, was born. Ina ua whanau mai o lona lava alo e tō tasi. O le pepe leo le Christmasi. O ia leo le mea lofa sili. Jesus himself. Na mafua na whaia le mea o le lofa, as I said, the spirit of Christmas is love. E sa mea na mai e le tua lona atali'i. Ma whanau mai le tino. Ona o lona lofa. O le mea lofa sili la le tua. O le pepe o le Christmasi. Mo oe mau. O le taimi le nei o Christmasi tele na whaavea iei mea lofa. It's a time and season of exchanging gifts and presents. Ia wā le tala whaasolo pito lawal nā ia o le Christmasi malona mafuanga. Nā tātou leo iei a le winga le nā o le taimi ma le mena mafua ma iei le nei mea o Christmasi. Mo le tūlanga o taimi e whaavea iei ia whai ngā mea lofa. Taimi o Constantino. Taimi na mafua ima. Wha ite mai ia le nei. Taimi ua whai ngoina o le Christmasi. O le taimi e whaavea iei mea lofa. O mea nei o mea lofa. O ni mea ese le whaatupu fia ma le whaatupu oli I o tātou tangata. O mai ese mea lofa ia tau. E whaatupu ai lo whaanga e tia ma lo fia. A watu voi sa o mea lofa iao e. E whaatupu ina e fo I lo fia ma lo oli. Ma whaai loa ai le tūlanga o le mātango fia o le wā whaalofani ma le nofo le lei. It is a reflection of that love one another and living as brothers and sisters in harmony.
no nofo le lei, e ala lea ile, lo whai o se mea lofa, e watu sister, e whai loa atuai, tūlanga o loa lofa, ma lo, ma le wha maoni o loa lofa i lista ngata. Mau ai lai tātou le loto fia, le loto tali le leia, pe a wha i atu se tasi se mea lofa i atu, e ala fisili, ai ale mea lofa le tua mo i tātou. Ai wha pe whea le aso la ngona i le mea lofa le tua, na au mai mo oe ma o le pepe o le Kirismasi. Na aso la ngona i le loloto o le tō wha ma mao le tua na mafuai o na wha liu tinu tangata mai lo na alu pele tō tasi. Ma au mai ina ia whai mea lofa mai ai mo oe mo lo wha o le tanga ma lo fo i wha o le tanga. Tau fo na avatu sta mea lofa i le tua. Mai le sile Yesu le ase mea e avatu o le tangata e tongi o la ailo na ola. What shall a man keep for his redemption? Tasi ale mea tātou te ave i le tua ona o lona ola na mai mo i tātou. O le avatu leo tātou ola mo Yesu. Life to life. A mai so i fua Yesu. Ai ave uma o tātou ola o le malosi. Me uma lo i atoe. E uma tu e tātou pesena le ua. Tāpena ina fo i la atu ilunga mo le whaafonga le atunu. Svai aso i lumatu. Len whaafonga le vaso lente nei. Le ngol nei pese sa atu sia i se taimi waleva. Ta si iwa valu na tu sia i upole nei pese whapea. I give you my life. I give you my life, Lord. A watu lo uola mo oe. Aina mafua mai ina ua oiloa. Na mai le ola o Yesu moa. O ye whaola ma la vea i a te au ilana whaola tanga. O le alala o me ave mo Yesu. Ave lo uola. Na mafua e ona. Na tusi nei pese umana tātu le sunga ia sau. Ia tātu te whanongolongo i fo i nei vai tau Christmas. Ia ona o le vai asfau. Ia nai tango le vai lungo le YouTube. Nga tā o lo ngoa poni fonti lungo le YouTube. Ia. Sauta pese lua. O le pese momua nana la tuai. When you touch me, Lord. Ia mo le pese lea. A vatu uma lo uola. Mo le atua. Lalas tātou manatu. Ile mea lofa na mai e le atua. Tātou manatua le lei. O le winga moni leo o le Kirismasi usum tua whawhine. O le alofa. It's all about love. O le alofa o le atua. E le Ioane tolu lon whaipo suma le ono. Ia man suma le fitu. Whape mai. A wā ua whape a lava o nā alofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia awina mai ai o lona tali i pele e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatu tua i a teia. Ai ia maua e ia o le ola e whawawau. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through Christ, through him. Ia le na. O le winga moni la leo Christmas i usum tua whawhine. O lo tātou whaamana tuina lea. O le mea lofa sili. Sili o na tā ua lea tua ili tangata. O lana ngā luenga le na whaia i lona lofa mo le tangata. O le fō ina mailo Yesu ke riso e whai ma wha o la tanga mo i tātou o tangata sa malaia. O le ale tala le Christmas. What is the story of Christmas? The story of Christmas is all about God incarnation. O le tala le Christmas. O le tala le Christmas e whaatatau lea i le atua. Ua liu tino tangata o ia. Ua liu tino tangata le upu. The word became flesh. Ua liu tino tangata le atua. God
as incarnate. Wa liu tino tangata le atua. O le winga la le upu lea liu tino tangata le upu. The word became flesh. E whaingoina le upu le tasi o le incarnation po ua. The winga o le upu ua. Ua whaupopoina le itu whaale tino i le itu whaale atua. I le whape ua ave seina le itu whaale atua. A tu sesi whaupunga o le itu o tua. Ai ua liu mai ia e avea matangata. E whai matangata. A o la lava e iai le itu o tua. The divinity side of Christ. Amen. Le winga ngā le upu incarnation. Ringa o le alo le tua uafio mai o ia i le tino ina ia whaia o ia ma whaaola o le lalolangi. God became man. Wa liu tino tangata le upu. Ia man taulia la o lo ia i le tusia Ioane, evangelia o Ioane. O lo ia i upu na, ma saino tātu whalongo ia i te lo taimia, mai se launga whaife au. Liu tino tangata le lokou po le upu. Ioane lava lona mta upu mo mua fa mai saile amatanga le lokou, saile atua le lokou, o le atua foi le lokou. O ia lava saile atua ile amatanga. Na whaia mea uma lava, e le aise mea e tasi na whaia e le i whaia e ia. Amen. Maila ia lea. O le upu o le winga o le upu nei o le liu tino tangata le upu. Ia leu tātou lo le upu. O le upu e whaata taulea ia Yesu Kiriso. Sa iei lava o iei le amatanga. He was there in the beginning, in the creation. Time of creation. Se ia o lava ina whai o ia matangata until the time that we call the fullness of time. Se ia o lava ina o mai i le taimi ua tā ua e whapea. E la apostolo Paulo. O le atoanga o tausanga. O le taimi lea. Na avea i le upu lea sa ia i le amatanga. Ua avea o ia matino tangata. Mana tua o Yesu sa ia o ia i le nganga lava i pei o lonta maa. Ia ma le nganga pa ia. Ai na o i le taimi na avea i o ia matangata ola. Ina ia whaia i le fina ngalo o lona tamaa. O le liu tino tangata i lau Yesu. Na ulufale atuai le upu. I se isi tūlanga ua avea ai o ia mawaenga o le creation po le fuafanga le atua. Yesu Keriso lea. He became man. Became man. Ua avea. Tale winga o le whaapunga. Ua avea e le whapea ua ave e seina ai pe whaamuta e whaavavau lona tūlanga o ia o le atua. Jesus was still God. O le aveo ia matangata e le whape ua whaangaloina ai lona tūlanga atua. Ae te tau o na avea o ia matangata ola. Fully God and fully man. A le la ua avea o ia matangata, he became flesh. A le flesh le tau i, e le o whata tau tele anga i le tino lea, tātou tano ai. A o le tangata toa, the holistic of human. La vea ai le tino o le loto ma le nganga. Ia le loto lava na o whai unga. Ta ua le tuse e peru am tau pe lua lono whai upo sumal fitu. O lo tau e whapea, e te tau lava o na avea Yesu ma tangata. Ina ia mawhai ai o na whaia o ia mawhaola o tangata. Leipa tātou whai tau mai le tusi na e peru lona mta upe lua lona whai upe sfulu mal fitu. Lua sfulu mal fitu vapea lona whai tau wina. O le mea lea, ua te tau ai ina ia avea o ia whaapei o na uso i mea umalava. Pe te tau na avea ia matangata i le tino. Ina ia whaia o ia ma whai taulanga sili e alofa ma wha maoni i mea le atua. Ina ia whaia e ia le tōngiola moanga sala atangata uma.
E whawhewhea na ave Yesu matongi ola, whawhewhea ona ave Yesu mawhaola bea whai, e le avea matangata e masaa mamalingi ai ia lona toto. Wa liu tino tangata le upu. Le tātou tau whai whamatala le whai upu lea. Wa liu tino tangata le upu. O le na, o le upu sa ia i le amatanga. O le liua po ua avea, na ua man tātou tā ua. Avea matangata, the flesh, o le tangata atoa. A lea na ufa matalaina, a le avea Yesu matangata ola. E le mawhai o na whaia eia se taulanga. Pe a whaia saulawa o ia o le atua, a e le avea o ia matangata ola. So wa liu tino tangata la le upu. O le upu o Yesu, wafio mai le alo le atua. Wa avea pe o ia o le atua, a na sau o ia ma avea matangata ola. A toa. I na atura o le tangata, se i vanga nā ai le anga sala. E le ia a fia ai Yesu. O le mea tonu le e tau o le liu tino tangata le upu. The incarnation. Ia inga e te tau ono whaatau nuina Yesu e mautino ai o ia o sau le tino ma avea matangata ola. There are some things that Jesus has to go through or fulfill. E mana o mia le uia o Yesu i mea ia. E mautino ai o ia o le na whaia le tongiola. Mo i tātou. Momoa, e te tau na whanau mai o ia maola i lalo o le tūla whono i uteia. Kal tia whalo na whai upo e wha a ua o atu le wha a toanga o tausanga. Peo na utaua. O na awina mai ei lea e le atua o lo na halo e tō tasi e whanau mai le whawhine na whanau ua nofo o ia i le tūla whono. Po lalo le tūla whono. He was living under the law. Winga tau na whanau mai Yesu mai tu tonu o i uteia. I te tonu o le tūla whono. Ina ia whapena o na whaelo mai ei o ia lea ua whaataunu uina uma iai le tūla whono. Sa le stangata ola sa ia mawhai o na whaataunu uina le tūla whono le tua. Nobody was able to fulfill the law of God. Au Yesu na fio mai o ia le tino manofo i lalo le tūla whono. Ma ia whaataunu uina le tūla whono for us mo i tātou. Mele māteo e lima vai po sumo le fitu. Awa o tele i sau e te tala le tūla whono. Ena o sau e whaataunu uina le tūla whono. Whorkati e whawhai o po e lima mta apule no whaita uina whamai ina ia whaatau mai e ia o e sa nofo i lalo le tūla whono. Ina ia a vea i la tau matama whai. Sesi whapunga ina ia vea matangata sa loto o le whanau moni a le atua. E le to e whaamalu maru i lalo o se tūla whono. O le melo na lua, sa mana o mia e Yesu o le lii, o le whaola leu filfilia e lona tamai, whai le whaolutanga. Le whaamalingi o lona toto. Na ia whaamangalo ia tātou ang sala langi. Ma mana tua ma vau mai le tāu o le Christmas i le tātou tal noai, wa le teimi ana whanau mai Yesu ia Maria. O le teimi lea ua. Tau nu o le upu leo le incarnation ua liu tino tangata le atua po le upu. Taimi o le Christmasi. Na. E te tau na wha malingi le toto o le wa awina mai. Lo inga tau na sau le tino le nei e whai le tino e peo le tino le tangata ola. E peo reiva lon fwoi po e lusuma le lua whamai. Na toe ina ma fai foi mea uma o na whaama maina i le toto e tusa ma le tūla whono. A le o iai foi se whaama lingino le toto. Ua le ai foi se whaama ngaloina. Ringa a le se whaama lingina, a le se tino e le se toto. Tino le tangata. E le tino. Po le divinity side, a lo tala noanga le flesh, po le tūl tino, e taunga i se tino. Mele na leiona sau Yesu le tino. Ma o le taulanga e tauna whaia le toto e mana o mia ai le tino. Ma le ano e au mai ai le toto. Ma o le fuafuanga le ale atua. Mo le liu tino tangata o lona alo e totasi. Incarnation.
o le mea na whaia le atua. It's an act of God. E pelo se fulu no whai upo e lima. O le mea lea, ua whetalai mai ei o ia ilona maliu mai laulangi. O manufasia a toa mataulanga, a ua saunia e oe le taulanga o le tino mo au. Esa, Jesus was in the flesh, and he gave his body, spill his blood for us mo tato. Ana whapea la e le tupu se liu tino tangata o Yesu, se manue le ai fo se taulanga e o si, aisa. Awa foi o le ale moni le maliu o Yesu, ma se tongiola pe a fai e tu maupea o ia o le atua atua toa. Ai le avea o ia matangata. Se manue le se winga o le sa tauro i ka le varia. E matautia le mea na whaia le atua mo le tangata angasala pe o e mau. Awa sa ia awina mailo na alo Yesu Keriso, na alo pele to tasi lo langi, e nate wha taunu uina le wha ao la tanga mo i tātou, o se mea o tātou maua fua, e au noa ma se tala whea ngai. It's what we get, but we do not deserve it. Aisa, na maliu lava Yesu a alo o tātou wanga salapea. Vi ia ile atua uso mtua wafini. E tusa mafuafuanga mamana a le atua. Ai maise ai le taimi tonu lava na tupu ai le liu tino tangata o le upu. La le taimi tonu lea. O le taimi na wha na wina ai e Maria Yesu i le whale o manu. The moment of Christ's birth is the moment of incarnation of God into flesh. For one reason, and one only reason, is for the salvation of mankind. E mo i tātou. Ia, le nei lau tātou sapi ei mo tātou oli. Fia. Ina o whasawina, o redeem mai tātou e le tua, mai leoti e whavavau. Aisa ona o le toto mamao Yesu Keriso, i o le tamai ma moea le tua na fasia, e ave e se inai, anga sala le lalolangi. Pia ona whamail mo pe telu mtau mua, a o le toto ta uo Keriso, e pei o le tamai ma moe, e lepo na lava, e le ai foi, so na leanga. Alvisiri, ai sana whaiaile mea le tua. Why did God do such a thing, reincarnation? Awana lofa tele mai o ia i tātou o tangata ang sala. Le se visili ai sana mana o mia ai se pepe o le Krismasi. Ona sa tātou mana o mia se faola. Ai sana lofa tele mai ai le tua ia i tātou. Ai sea. Awa o lo ta ua le momoli yoane mtau po e wha. Awa o ia lava o le alofa. That's one of God's title, one of God's name. Is love, because he himself is love. Awa o ia o le alofa. E sa la tātou te whaamana tuina ai le Krismasi tausanga umalava, usom tō whawhini. Why do we celebrate Christmas each year? Ai sa. Tātou te whaamana tuina ai pēr le mea na whaia le atua mo i tātou. Tātou te mana tua i lona whānau mai i tausanga de tasi. Le maua lunga o le alofa o le atua ia i tātou. No inga o aso le Krismasi o aso tātou te o mai whātasi ai, tā pua i mamivi i whātasi le atua whailo atua i a te alo tātou nganga whāwhitai, our hearts full of gratitude and thanksgiving, ona o lona le lei ma lona whamaoni ai tātou. Tātou te whai mea alofa i fo isi tangata i aso whapenei, e whailoa ailo tātou walo lofa whamaoni ai lātou. Mantua le lei, o le alofa o le atua le tangata angasala, o ia sauni ai se awala, o se awala e tasi lava, wana o ke riso Yesu, na fio mai o ia le tino. Mai le whai upu e lima, whai upu e valu o le Roma e lima, whamai a ua whaali tino ina mai le alofa lava o le atua ia i tātou, ina ua maliu ke riso e whai masui o i tātou, a o tātou wanga salapea. Ya, manuia le Krismasi usom tua wafini. Ata ta la tu tātou leina. Ya, tau lava staimi, whai mei sau whaamnianga, e pe voi sau visili, ave sau whaamnianga i lo ainga,
nisi o lo pele ia te oe, ia, ma manatua, ia le upo le tua le ne fiafi, whaata ua. E tātou le mea lofa le tua o le pepe o le Christmasi, ia o le autu ma le sini le o le wha moe o le aso le Christmasi, o le alofa o le tua ia e tātou. Ma ta alofa atu le tātou wala mua, ta alofa lava. Alofa. Alofa poni. Ta alofa lava Antonina. Ta alofa ia Georgina. Ia, malo lava. Mon mata upmana ia fuli nei tula le afiafi. Malo lava ila usunga. Amata mai lava nei tausanga neu tātou o mai fuli whai unga nei tausanga. Selimana ia le mata up. Mala mala matili le fio mai le li faula malona le intini tangata. Ia mai se fuli Christmas le la tātou. Savaria. Evi ia lava le atua poni. Ia le tua. Wenga uma e fora ina mo whamara maina le afionga le atua. Tawina ia rufangia le atua lo soifua. Tailau. Taita ia tūre nātau sanga mua. Tātou toe a matai li ai hoi nei programi pe atu sai manona pina ngano. Ia le li. Ai olu whaanga e momoli atu. Ore mo Christmasi mo la sunga ia mai se fale tua ma no fano ai me se foi lá nga umarava a foi sunga ia sau te ro fatele atu ia manuia la verta mi atu le Christmasi ia mo se Christmasi fia au dia spot tau sa fora manuia ai ia le atua poni fa ele lava Kaptai ia Georgina. Ia te sai mi le ia fiafi. Kaptai Antonina ia alofa tele atu lava ia te oe muli atu lengang whaatai whaamalo lango le tātou por klami whaamui atu fo le Christmas mal tau song fo ia te oe mal whanau le hainga uma mawani aso malo lo manuia tātou e wheloa i fo i la sulusu fulo ia noa le tau song fo alofa tele atu ia te oe tina Ia whaatai lava ia paase fu Antonina ia whatalofa le statu lau talofa Ya, malo poni. alofa take ama ia ko Mau iba kai. Ya, ko la mo dia ko la ko kai. No so ma fa na. Ora skafora ngore abakanga mani tau sanga nga. Mana ia. Yo mani ko la re aso ya. Ako ko ngai aso ya audio Christmas. Mo dia la fa kai deri. Ia le tua. Querero faso mai aso pa ia deri ya. Ele foi me sare mo ko winga ya. O ka mana mai. Kaptai. Le ranga le fa kai mo dia ku. Tau su. Ia le tua. Fa pena foi ona fa mulu atu le Christmas ma tau son fo ia tu e Jake ma le ainga ina. Fa tele lava. O se tasio po io o poutu o le tātou polklame o lango o tō manaitina e peona whtoata no atu ia mahalo lava whaftai neanga le lei ai e whamanuia le tua ia tātou tō e whila e vole tausanga fōu ia e ke lo kumela ia kong kesa se kuilangi ia ora kuri ngai na lo kuilangi lo pasa ia la sumai paul me sa o leu te i nei o te malanga e mana i tele ia whamanuia tele le tua ba vai a tātou pese na I lungo le YouTube ia kopo ia lo faz foi ia fase foa fase foa ia le tua ia o lo mo la mano e te wala au mai ai ia mai sa fa mnianga fo I le se wainga ia te fa mnuia tu ai I nisi fo I pele ia tu fa talo fa tu tatu wala au ne fiafi talo fa lava ia le tu me ia tu tatu wala au le Moso wa no ia wala mai o le tatu tel noa ia le fiafi il fata waina ia le sa tatu wala au tolu talofa lava Hello Foi mo lo sto fa fenga ngene sempre le fia talofa loto Ia lele mo mai pon ia le mo watu e fa stai a fa talo fa foi sunga lele ia sa lo tu le foi ia le tua Allo via le tua. E se matango fia fo falo no ne fiafi. Ia le li. Amatanga mai ngau lau sau noa ngai
ele amata mai le Sao Po Maria ele mele vi ele lo so le tua fo le fiafi ona o Sao no tonu ele tangata malo na winga na mea uma Sao no ma fina ngalo ele tua Ele e a vele neitina e a wala mai lo na lo pele so sa se le utin tangata le la langi lo so wa ma wai o so fuai ma wa ma wai ele tua faftaile tua awa sa ole fo sa ranga ana o se sitina fo pe fo lo tina wa i taimi ka fali a le tina o le uta o mai lava ile le fongo le tuela sa ranga le na angel na wina mai o se tina e se lo so maulalo mana ya o to italia ngo fie le upu mal forfolanga o mai ya seia ele tu ele ya seia se ma o tartono foi o porca lame uma ale sua wala mai neti na mana ya sa ole mana ya fa sai le tua o le uta mai foi ai ma so tina mai o fa longo i fa na tini ya lo mai tai le tu no ato mau fa sanga o ka se ki mas tatala le alofa le tua ya o to alo mai tai le tu no mai o ke se fa ke se no ina ele so fa pele su Cristo ato o tali el vala au pole ase so ai ngai vala au me vala au ele tua mo oi alo tali mal fia le fa fonga le fia oka fa manu yanga muli mai me uma da tali el vala au e talia le mana ia ina o ele atua e ala maile fonga fitala ile o na le atua le po ia lo tele mo faftaia mo me uma le tau sanga atua faftai fo le tio ana le se no le tio mo tele mo fo telo family anga ia fiong pa ia le atua lo tau sa no ia mi so fa fianga mas foi por kala mo fon se talo ia vi ia le atua me uma faftai fango faftai pel failo mai tato wo tato mata wala talasta so fi falu mai le faola faftai le pasta faftai fo le tio faftai fo ya saulo to le foi I posto ngafo umataso por kalame I ora fanga nei po mo le asora fanga I lo sunga fa fanga inga ya langa le mele lo fale so ya oi fo el malo si lo tino si le lo ma fa mo lo nganga y el fa unga le nganga pa ia yo la ngona ma fa ina fa pena su pe tele el malo lama ma le fa longo tanga se I lo fonga lungo le tio a mi at fo el fa se lora men no falo pa ia le se la se le kale si lo ia allo fa te la su ma oto tato mo se si ma se fia mal manuia I tato mo fo sta sanga fo ma ya te e tato vi I pel no so malo le no la fa fonga fo lo lang ina po kala me funga fo sai sasi alo fa te la to mo to manu ya Christmasi pa pe fo in le tio so ya sa fa to manu fo alo fa te le mo to manu ya Christmasi Io lo fanga na va tu nei time il po allo fatele at pasta ya allo fat fo ya joy family for Christmas ma tosan fo ya joy ma le ainga se fa now God bless you ya take care fase fo talo fa tu lista tu la talo fa la ni suma de ainga talo oile sa no fa mai famon o faftai talo fa faftai ya sa no mai lo ele tu en ai para mo foria e sa mo foria ya file mo li mai foria fioma le tua ia vi ele tu fa mai na fioma Analesia noa o ia ko foi tamalo paulo e nalua paulo ile tua mo faro mo ingar ki nga ori kui como foi o le sa va dinga foi ia le soi fuanga maningi ka sanga ia le tele o faina tafa I tauli ele o fa so songa ma ko fonga me mai pe wa esa ngo ni o songa fa ngai yo mangia lo karo ko ngo le ka ki fa ngo e wa esa ngo mai bangale pe on familia fionga le wali o kingo ka ngakali Avira, okay. Kaya nga ya uya pe na fanga le wale nga o bilia kumia fiafi. Ngale ba fo so ka ika ole nga fa afkai de o ka ika lo ko ile tu. Ai kai kong wale le la ngonga nya fiafi. Evi manga wale tu ba ni skula. Ai fa mai na
wali utino tangata le ole alofa le tu le ga isa ngwani ya fila usunga pa peme ali pemela ya malikali ya le tu pen ali tangata le apostolo pa u a fa o lo alofa tu no wa lava le e pa ima soso fa pele se mangato mieta anga le se no ale alofa tu no le mali o to se anga ya tato wo atu le fai wing non le tu sang ai nganga fa ile ola ulea morima ulea so mole aso ke fa pikaya le lofa mole anga le leyo le ule ko iba ba ku suro kingo pa longo ko fo ile ngi ya yo lo ma walunga le tau singa le tu so I fo ala sunga fa pe ngai ma se fo ila to we morima ulunga le ala le lofa le ya pa wa le me fa inga ka le tangata yang tangata ile langona ina male ka di kongwa ya e mafua ya oma warngi kausanga ya ko na kausanga ai o ki fa fikai lo ko nya fia fion mang via na lo ko la na we sa ngo mangingo nya fia lo suma fa penga ngo o pule agua wali utino tangata le de upu sa wale tu ya la maria te biso yesu wali utino tangata fa mitala yesu we inga kanga kalia ile na rolansi yang la ko kile mala mai ai fa kai lo ko nya fia fina I believe my tala le tua my grace is sufficient yes I believe ana le lo fatu no le au kele ko ya uia mai ungo ni to sha ala fa tailia fa kai ma po kala me makango ya nya ya ma pa ngainga kele se fe so swani au se luitau yo se tau longo foi na yuso to fa fine ya be se foi le nei ko wo ko fa winga ni to sa ya ai fa tai le lo fa tu no le tu le lo fa le tu ai manya le amakanga e o mai ni vai ka o mai ko wo pe ko nga va yeso o mari ni to sa ya ai fa fi kai ke le lo fa le te me le mala na fiona pa wa le Upega ko ki kakaro in fa fi ka ya ile tu me ya ola u kakara mo kenge fes fa tai kele lo small pa penga tai mo fa so ma tano fi o lo vangoa ya la de fa style ni po famia ti dile tu lo sungale penga ma walo to fa le tua ma se fo yo tono ainga ya ma se fina ngalo le tu tatu tu wa yo ka ku le ya le ya lo stele atu famia le to ya fio no yesu amen haftai kwa mnia tu Christmas ya joe mala inga God bless se fo ya te lo sau ya mole atu le ngang fa tai ne fia ini so tau foi mai ya si tatu pese on pese le ya o lo fa tu ya to Christmas sa tai na le so lente name fa ia ne pese ya o le vas fo le maua I lungo le YouTube e te alu ile YouTube ya ona tale o le ngol fa fia poni fonoti ya ona sa ile o tatu pese e lua pese na pu e wa la we lunga le temi nei when you touch me Lord ia mal pese le fa ngoina o le I give you my life avatu lo wola mo Yesu ila tu sunga ya sau ia la ta mo tatu pese le na fa la ulo tu tatu pese le o le tu lungo le o platforms ia ai faile malo fanga mo o Christmasi alo fa tele atu ia tu ia umon faile statu talo pe umon tal sunga ya sau pa tai sau
Ya na o le tātou pesena ia awalofa atuai ma whaamunu atuai le Christmas ma le tausang fo ia mai fo i whau nei ma le tātou por klame le tutu le Upega ile Loloto ia e whaamunu atu le Christmas ma le tausang fo sia matu e kalesia Harbour Praise i mangele na i lo matutua mana i tua ina la le whala woto ngoa ia e alofa tela atu atu tau nisi o malanga i Samoa manuia whainga malanga lenga te fo leo sunga ia mapusanga mte pora ia ma le kalesia Harbour Praise i Monreua, ia e whape fo i Australia, pe a whafonga mai ia a uso i Australia, whamuni atu Christmas i mal tausang fau, ia e whamuni atu fo i lea e aso whanau si o awhine a Priscilla, e le aso lulu e fo i atu elon lufu lima tausanga, ia whamuni ele tu i atu e le awhine, ia God bless, whamuni atu i lo olanga maunis tausanga stele, i aile tua, ia, on le fiafi la whaistatu te talo, whafteitele te maa, ma o lunga lava lo vi inga, vi ia oe le fiafi me umo mātou whaia. Talo ia, aga leim whamanuia i au tangata Samoa, tusa ma le mātou po klame le po. Aga leile tua i fōwhanga uma lei fo i Christmasi ma whainga mālo longa. Ia moe mātou ni whainga mālo longa manuia mo Christmasi ma tausang fōwhifia ma inga. Ia vi ia ila ua fio. Talo ia whamangalo mai so mātou whale tonu, so mātou se. Ia vi ia lava lo swafa e whaavau ono Yesu. Amene. Whamri atu le Christmas ma te usung fau i sunga i whawhengai whantua i so se kalesia. Inga ta fo leo nai o tātou tu asin sina. Maise lava paanga o tātou po klamen leo tutu leo Upega ile Loloto. Lofa tele atu i atu to umo ia maua ni whainga amalo longa manuia Christmas ma te usung fau. Ia tātou tu atu le tua. Iluma ia maua i tātou ia se sisi te mi saunga le mua te tae to elu tātou o le tātou to e wheloa ia i fuafanga i peo nei i la so lus fulu o le masino i Januari ia e le tausanga i lus fuma le lima pe a tātou au lia atu se ola masa malosi ia manuia lava le nei po manuia fuafanga uma manuia ia le nei tausanga malon whai unga ia vi ia le tu e whaavau whaamnia foi le tu e a sauma le ainga whaamnia tu e le Christmas ma le tausanga fau ia ma i tātou lava le au whenga luenga le Radio Samoa. Ia te lo le tātou wheloa i le asotofi i le tātou break up. Ia le tua, whaamnia le tua le fiafi. Lau tua ona nei poni whonati, whaasoi fu ia mo le fiafi. God bless you all. Jesus' name, amen.